APHLC Chinthong CC Committee tumpian umraji lapian phet munsu kacelenga towar kapatang tia di malong kahumrida. RG dingkloi pen kisu dera bangpu rup sing terang ke ECCM Dr. Tuliram Rong hangapan kirap kicohang. Rajib terona pusar pisara tumapan wopong githom saran thokar kri kapachok pon. Koila mati hitia long MMIP scheme pen market complex ki kim Japan long ikisompon. Hema ing LP school pathilor puthak mudor singing ti pen phirang kia mai kangni. Birta ke la rado anaphan kardom pajolo kardom non birta than jebang sami ojang terangti non arju ikha birtang tonpen. Nijang Karbianglong Chinthong constituency ke parlo umraji la pen phet munsu rongni kachelenga towar ka hinno puthak rongara tumpen birta palilo la so birta ke palia ting pensi ke damtang chiti ni phai kretrok siarni APHLC Chinthong CC tumpen adimaklong an ka humrida. Yes. Labang so towar kahumri damalong APHLC Chinthong CC Committee kong chunbang Chondro Teron lapen Arya Sangho tumsi adimaklong an palida. Kedamtang surihinira krip lipen krip honingkan Chinthong VDC Chairman Kikibom Rupsing Bong Rumahut Chinthong Block pen towar misen pen kacehelat jiaphan panong pipondo. Bonda labang so towar keselam asai ki oil pen towar keselam patang pipedet. Towar keselam ke hino cehelat no pinang set. La so towar keselam aphan tangka ki Rupsing Bong Rumtong tangka chupang limdet loma mati rara phan kang jinsu ka vitong ki klempi patang teder loma puta APHLC Chinthong Committee tumpen karjupon. Borthoil pen Great Sontimung karbilong rea birta. Stame nili tumaphan dadak umraji pimuso arong arat tumpunang kolo je mane nili tumarong kedam towar nang selam pilo nama nang selam pi oi nang patang pi pidat polam lah amasi nang litum ahok lo dadak atowar bang dapat tang teder lo lapen 2011 pu pensila so towar ke selam polam lah 2011 pu non ningkan ner kep dak le lo amen ke klang ke a kontrak amen ke klang ke ake Rupsing Bong Rong pule dadak malong sir alang li sut ke VDC chairman kibom hodlo alang li election batahini thur elo sita non pun ta la sotowar bang na patangi panalang li ninghang hedel alang li la sotowar ko pipo sinang patangon edat ma atangka tong alang li corruption del ma mate atangka tong a government tong pachiro joi luma chepon thu der luma mate ko pipot ma la so bang nili nang li ajara bidipen same la sotowar bang nang patang pinang po larong niarat acheleng joy keji pan kali pulute nili tum nang lipan sodak penang pinrem lo je nang lisi la so poisa ke choder lo corruption der lo election batahini ke cedan ike nang lige umraji femuso arong arat tangka bensi nang li election cedan ik der lo pusi nili tum nang lipan arbok pon nang kok ala jongsi nang li la so news teglok pen ciklo yon yang bong aku nang patang pidat pulute nang lipan nili tum stame ma flight pak pen nang lipan nang short nang archu tu yi jong sinang patang pitek hedet pulote nang li prang long kibang jilang arni ke nang li election athori non lapen ke nang li non ke rongasar si nang li kibom ahok pet ke rongasar tum ke election bathu hedet sa ke me athe nang li imena ili tum kar bikas tumari lo manang li kyoji mate politics lo maka pathuji sita hala bangke nang li personal metal lo sita nang li pan pini nitum especially number 1 ang denga bangke nang pachini gang tunggal lo nang li an ke prapen la so towar bang nang salam pino kali pulote nili tumasong ben ke nang li pan ke nang pin rem pam mepo lapen ke uve kimi to man ke nitum ke an so se ki bang jilangar ni ke Rupsing Bong Rong ke hai pan ke la nang li election le thur pusita lo jogri alang li ke aning hinopik aning meme munit ke duk ke sum da chini ne alang li methang ajungjung apok aphan si alang li ke claim chot pusinil tum uve ke mi tum panil tum than pon na kok Kedam tangar ni arji dingklui pen setami kisu cilang pon bomlo bong setami kimi ji angring avi pinlang
Labang so kisu kichulong lok pen alang litum kiduk de dajok longli philang an sitami chejor pen kisu chilang pon bomlo. Bonta kisu abang ke meji ang theka veda dajok ke ECCM Dr. Tuliram Rong hangaphan nang ravek tha pusi kachuning report. Dong kamukam pen Darlinson Rong phar karbilong rea berta. Marom tensi pu chilang pon mi da. Ang pu la doktor na chilang bomlo. La soal jati. Kok kasi nantum ay intensi pu kira belum tak pu sini inten sini sektor elemen bangke ruksing terang lo masih kita bang kayak kursi tisu orang yang tisu orang Lapenan itum ke hawa angka lo kadi lapenan itum konfidensi si bangke ditung lo pak nanti dulu po sabtu bangke kerap sabtu ini orang labang sunani ni di sor lo ge lo teder lo masara tunang ramni pusini dina tuning ridun iglo kan ho ni pini dukai puci lang bom lo un eder lo hidi longli pelang ci pondok bom lo jat bom lo pelang bom lo un eder lo lasinon ka tuning ridun lo nang rap tha ulu sar tumpa lapuson celang bom lo kadina itu pelang bom lo tam tangan ni penan tadi Tang an silang bom lo un eder lo mana na la si sar tu nang rap tha puning ridun igder lo oi Tama na ku la si tuning ridun tulu pulu nong sar khanta jok tanang rapa bang wela cupu dam bom lo bang po lang po bang wi mani li dak bitu mosti si dudun lo Agdom ka area si lapen labang sunani itum dak lukel anang tuma waran ka rulong pini rong rupa cari labang so alidar atum hanani tum pini tham taring dam si ta bang bi ta ki jo to da fiang di dam ma an bang pupulo bang wi da lo pun non ta ni di dam lang non han ma ti to lo nan lang nang rap ta si tu nang di dam lo bang wi da lo Lakha Krisi Langpher constituency arlu Kongjuga thoi mon lek thearong amikar Rajib Terona Pisar Phusara tumaphan Wopong Thom Saran Thokar Kli ka pachokpon Pinichi tini phai krener kebarni volong komaji Kongjuga thoi hawar mon lek thearong amikar Rajib Terona Phusar Pisara tumaphan Wopong Thom Saran Thokechok karklipon Labangso Saran Thoklaki Karbi Aronbari matum hakkopen nimrokom kedoko kajoksi Saran Thokponlo Lapen Rajib Terona Phusar Pisar atuma men laki Monteron kaseng tok bipi atuma phan Wopong thom kechok Saran Thokponlo Saran Thokar klia long ki enpon laki phakpi jon wopi jon pusi nang pachini pon Labangso Saran Thokar kli mati gurusar longking pia hin pensi arklipon Volong komaji pen Rajesh Ronghang karbilong rea berta ke la puson hello nili tuma phusar bangke mon teron pu hello nili tuma phusar men apa nili phia bangke kasang tok bipi alang tum phani chor si nili tumu ke thoma sar phan ni tum nili phusar mane phani char dom lo ba ke thok lo asi la ke thok cheng bangke ni tum bangke 1996 bon ni tum ke cheng si bangke wopong si bangke la pena ko second wopong thu bangke 2002 ningkan si angbong bang pa chok tulo ape non ke last wopong pa jut bangke la ni du Monteron pen ni lipsi kasang tok bi pia to man bangke ke pa chok aningkan bangke penenge 1993 or 23 aningkan si 2023 aningkan piniani an lo la si ta son ningkan ma ni tum la ni khu sar pan ke chi ne ke thok bang ke pa judik lo akan ni tum la so ni khu sar tum ma teri mane ni hu ke ani asar ni hu sar mane ko thilo ma indenge thoma ni hu bang ke ni tum ni hu bang ke tok bia sorik lo ni hu kang tim lo tok bia sor la pen aku injira bang ke ni tum bang ke la ta lek them sikili ma si ni ya men ke kaci putar pu aku apa mang semite lah ho Harvi teron pi lapan sini tembang lah soang dir bang ini tem kacu pai lo apa aku seke ini pini third bang ke pili akan ini tumang ni sar pi asu aso apan sini tum ke kaci pai lo han sem terang ham sikili asyik alam tum nang itong dulu apa aku dak ini tum la lek terong la non mon sing lek the
aprang ke monsing dek te pulonan make kali amen doni son lek te to asar nel tumbang do bom lo la tu mansi ini ala so asar bang ini tum kacu pai lo than bang ke lani tum lani pusar bang we ke thomasar bang ke pini ke pacok lo la bang ke ni tum mai kang ton lo la si alang tum alai bang ke tum ke la karbi pur ke mo mane karbi pur ke mo mane la karbi kur khong bang ke pini alang litum apan ke ni tum bang ke kabidai lo mane la khong da ke chok lo la si ho sining song si alang litum man ke toi po la si mo ni litum pini at kam jam la chujun chuku punoi peng chor peng hem ku chor pi punoi ba bia baru tum punoi ni tum bang la so e chor na ni pusar man ke mo dirim tane tum se pon pe lo alang tum ke arnam ke the along lo ko si doi ko lo Lakhain koira phone ilibam isi constituency ke parlo Koilamati ka Somari PS angkang Koilamati hithialong MMIP scheme pen market complex ki kim kerang kapang cheng jiaphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mominari ding pen long iki sompon Labang solong iki somahut manpeng ki do local MEC pen kaning jepon ki karbiang long along BJP sarkar ki surihini rakre troksi si kevang lapen BJP sarkar jakong long lokaphi Koilamati long ta thidung scheme wansi kaching thoramu thekpon long lo Labang solong jasame 10 bedded hospital KGVB aru Sumaratum residential school Arlong Rupat high school Boundariwal lapen auditorium hall anparta doigrum aroya dolong lapen non MMIP scheme pen market complex kuti scheme Koilamati arlo along wando la soke wanalong CM Dr. Tuliram Ronghang lapen Dr. Numol Momina Tumaphan local MEC Pubitra Rong Pipen aninga klong pen kachura lam thi pajerpon school solo tumhan lo lake girls school lo residential school lo kichu kijun ben danglok katok ko free lo dak bakit la sila so school of hanstame tom proposal ki pia teng pen ini to manang pilo la pen la so school tame non prabjin pen non pena abdi kang bon la so tender notice na tom heklongji tender dulu lotang te contractor tom tender jok don po la pen alang tum phan dong si kam setel elo protang te prabjin pen la so construction se tame cheng pon la si 6 crore 42 lakhs pen labang so school itum sanction na bang along la si pini nang itum teklong lo Koilamati market di tujor to lang phan itum mesen adim itum awedet aposi market ongdong ara tum bang ke lason site ki bonghom lapen lason porok jang phong mohata puelo lapen biri khe hai nempo hai la hai kheti site ki claim do setame la hai tujor to lang phan isum itu jong market awedet lotang te itum kiduk de tum ke koson lo asi la hai phan kamathasi non Koilamati hawar along dark market daily weekly market along setame 2 crore 53 lakhs pen isi hari market complex itum ton selam konpo tasi aprang ben thedam lo potang te tum nili hawar ke 90% chingkhulo pusi nili puji lapen non churunai elitum honorable CM Dr. Tuliram Roha all round development of Hanselang li claim bomb lo nilip det kali ba kapre adim det kali 26 of home si equal development kaching thur je Hanselang li ke claim do desang sip claim bomb tasi la solo go elitum team karbiang long elitum chirak dun lo team karbiang long plotang te ladak MP ke hai do lo MLA ke hai tum do lo EM ke hai tum do lo MSG tum do lo officers tum do lo department officers munit tum do lo SGB tum do lo lasi katuk ko tum nangli tum da do lo media tum da do lo lasi katuk ko tum isi team karbiang long ning isi pe ke do pe tum non development apa tum claim bomb lo lapen la sort teng pe tum 90% itum development nili bahawar long kami tum kelong lapen nangli tum non explosion dunia pilo petang te isi bahari isi project nangli tum kelong pon nili bahawar apa non nili pangdak de lo setame already itum process bomb lo halaso akam nong he chunde petang te nili bahawar moni itum amang sonsil na kelong
lason si teklong ji lasi lahai setame itu si non ki klem pon ye pansi cepedub lo klem bom lo pen ongdung niliparat nilipahawarat ahirjume dolo blessing dolo sinali tum media tum setame blessing nang pidon lo ahirjume nang pidon lo lasi katuk kabe ahirjume blessing nang ipi bidisure nang ipi kana jokti nilipahawar cingkul lo kusini liputan sir India diagram to me to preliminary work order maybe another 2 weeks to 15 days লাগিব India diagram পাবো লগে লগে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম আৰু স্পেসিফিকেশন মতে কাম কৰিব নহলে আপোনালোকে আহি ধৰিব এটো কেলে কৰিছে হেতু কেলে কৰিছে তে ডায়াগ্ৰামটো দেখাই দিলে আপোনালোকে তেতিয়া ধৰিব নোৱাৰে আৰু যে হেতু মতে কাম কৰিছে আৰু হেতু মতে কাম নকৰিলে মই ধৰিম হয় না গতিকে জাস্ট ওয়েট ফৰ 15-20 ডেজ বৰষুণৰ সিজনটো শেষ হৈ যাব কাম আৰম্ভ ওয়ান্স কাম আৰম্ভ খুব সোনকালে আমি শেষ কৰিম কিমান দিন 2 crore 53 lakhs কিমান দিন লাগে এটো বনোৱাটো 6 to 9 months 6 to 9 আমাৰ কামত দেৰি নাই ধাম ধুম কাম হ'ব কন্ট্ৰেক্টৰ নাম কি আছে কন্ট্ৰেক্টৰ নাম কেলে লাগে স্কিমটো কি আছে বহুত এপাৰ্টৰ পৰা আহিছে মই কন্ট্ৰেক্টৰৰ চিজন নাপাওঁ নামো নাজানো হেতুৰ লগত মোৰ মতলব নাই কাম বেয়া হ'ব মই ওপৰত কমপ্লেইন কৰিম গিভলি পানিশ বেয়া কাম কৰিব কন্ট্ৰেক্টৰ ব্লেক লিষ্টত হ'ব আৰু আমি কন্ট্ৰেক্টৰ কোন নাম বিচাৰ পইচা বিচাৰে মানুহবিলাকে কন্ট্ৰেক্টৰৰ নাম বিচাৰি ফুৰে আপোনাৰো কিবা আছে নেকি নামটো সুধিছে গতিকে ডোন্ট ডিস্টার্ব দেম হেল্প কাৰণ আমাৰ ৰিজনটো ডেভেলপ হ'ব লাগে আপোনালোকে দেখিছে কিমান বেকৱাৰ্ড আই এম ট্ৰাইং হাৰ্ড জংঘলত সোমাই যায় আমি ৰাস্তা চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় পানী চাবলৈ কাৰণে জংঘলত সোমাই যায় কাৰেণ্ট নাপায় পাইছেনে নাই আপোনালোকেতো নাযায় আপোনালোকে নিউজ বনাব লাগে যে ৰং টেকেট ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই এম এল এ কেলে বহি আছে তাত এটেকা নিউজটোতো মই কেতিয়াও দেখা নাই কিন্তু মই নিজে গৈ পেলাই ৰং টেকেট তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন মই ইনগ্ৰেট কৰি আহিছোঁ হয় না so I am giving full concentration to for the development of our constituency. Sir, nearly almost 2018-19 পৰা যে PMAY ইনকমপ্লিট কৰা বেছি আছে এইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব কি আছে মই এনঅ'চিৰ লগত কথা পাতোঁ যিকেইটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহ'লে যিখিনি আপুনি ঘৰৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কোনোবা যদি মানুহ তাত ইনভলভ আছে মইতো অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱাবিলাকক ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে এফআইআৰ লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি one Hema inti LP school pathilor puthak mudor singing ti pen phirang kia mai kangni Dolamara Hema inti LP school pathilot mati along ka prek ka terek pon der puthak ningkang samsi chepaklang pon la sui school along lo than bang soron sing phang chota arni wangta lo than pon bomlo ende ku pia posi la sui school akapre ka dimalong ka terek pon thu plot lok pusi kar jupon Kaprek school along lo than bang atum ka chidam di pin aningkan sitamidu school lo than pon pin a school atum phanthang chubi thekthi nilitum Hema inti school aphan sinang un choda bang ki chok che kusi Hema inti LP school SMC mai khu modor sing inti pen ning jepon chuneng pen ako saron sing phang cho pan pon menang pithuli lo e pon menang a pitala ta angbong chitti chuneng July mayang si June lo July long si pon men dai pi so the student bang ke thom plive se ta me bang thom plive pen no pin nengar bang ke bang crazy student bang nang bad do pen ke dam tang gono so pe ta me grade A si long do ne to himang LP school pen ke na si la da ke pot he bang hini isi bang school ka chite bok la pen ke osumar lo charli osumar aphai ki ju me join ne pusipulo Tebonte tan nili in bene pulji bangke lalo nili kichini da mateng pute Ladakh education em la penke BMC la penke VDC chairman sa haddo la tuma joy ne se pini Ladakh irrigation to nangkibi ala le tum quality education puninje piklo tok langana paprang pik nanje di karbita tokono usomatum ta thek nanje re nai pu inte no sona bangke Alang tum tok lang na paprang nai polang litum ade ang June kini ye ver alam ki kono lonte na sino la da ke school than bom la na pen ke teacher ta bang bom la inte ala teacher kono ne ke le ade maningkan chiklo pen ha ingram su dim to media long lang tum da chi thek long lo ma puti pu ni li ma thalo satami hala high school tum pan ke thang da ma vithe Anikan duty dam de master dam tadalo. Sedami halai master dam hana putekhe. Halai school banda thang dam vitekhe. Nili tumi school ke class do bom lo. Pen student nang bat bom pu.
Sitami la nir tum school phana velo mala education yem ta la pen ke BMC romong we BMC ta ke klem bang ta ke chini nanyi la pen ke non dak VDC as chairman ta la dan le tum school velo ma chini nanyi ho kopini la so school phan kelang un edoma la pen la so school aphan along nang le tum politics ke parti pon doma nili karjukang tung bang la se alang le tum phan nili karjukang tung bang ke lango alang le tum apang Sony ne dia arjung tu nane tu officially pentong ke claim ma politically aja kompensi ke claim ma nane tu officially aja kompensi officially pe ke claim putan nang le tu nadak school nang humbi nanye nang le tu meeting committee tu pencing wai nanye parent guardian tu penang le tu nadak kingkisa ke ma lasin nang le tu la mang matha pami nanye je education po bangke politics palunang ne tapen hala achiklo ke dan de Aciklo Pinya Berta lansi kang ton lo kardong.